may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-Kabangi nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko a boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti mangiparipira. Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y atap no mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa higit day na pagastusak. Kas nakunak itayon, iso ti makamungag paripir. Na, Ngamno kabaalan na atarimaanan, di may mayat manan, makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Ang yaman ako na, sir. Awanan yaman na. Sikamatan, ti makamoy ti Jake. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, ta mga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamitan no mano ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrogrugiak pa lang. Sana mabalin na. No manuti boundary asing singirek ka nagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat na dagreklamo. agkape kayo pa'y. Umayan, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo pa. Ay nawaw, anya ti aramidem lakay. Kunaklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamot gayam dadal ti jeep. Anya? Jakmat nadlawaragos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal tilugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalak mo't natarimaanan. Nila kay mo magjilimbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gayaman. Wen nana, Asino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga-kabangibang a barangay nana. Naimbag man, tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akinasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amangan no italaang nga addabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay nawaw, adda kwartayo Naala kung titangdan ko ang naglaban nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kong ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanay na kompleto na ito. Wan, sir. Agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada na patag pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idinalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Taawagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti jeep, Arnel lakay. Awan pa nga rod, bakit? Ay nawaw, apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Dua nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Ngun nga rod, mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka or uray.
Kasta nga rudan, agur-uray ka itibanag asaan mo't asigurado. Anya ngay nga raw, kat makiman-maniyuhak lang mo't bakit? Awan mo't budget ngay gatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamot ten Jojo. Tiyan niya manayin bakit? Sa bali mo ten ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Na, amangan no agur-urayan ni Arnel. Manungaal daw asaan ang nagpasada yay tao. Dakdakkel nga ro ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtit itod ni Arnel. Ay nawaw, saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan maiparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di ajip? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaalata no ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta kamot. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga road. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na. Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo Ang mga nuadala ang di yun nagkinawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin. Ang mga nuagur-uray kamot gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa eh. Kayat ko ang makasarita. Napatig unay ti bagakin ko na. Ay nawaw, adda ka di tinapasamak ajak mo? Nakita ni Nana Rosa asabali tinangibiyahe iti jeep da. Anya? Maguluwanak, bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo, iti napanak iti. Apay nga rod asabali tinangibiyahe iti jeep na? Dahita ti kayat ko ang maamuan, bakit? Masapol ngagsarita kami iti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay ammo kat agur-uray kagaya man iti awan. Sayang mo't ti oras mo Nasaya at may ka, Arnel. At dala kayat ko amamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga manihom no kayat mo. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Apayakas di, sir. Diyan niya. At ka naman sabali anang ibiyahe iti jeep yo. Well, malungal daw lang ang biyahe na. Minsubli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe, wala sa anayin. Tapno amok no itid ko iti sabalay. Kayat ko, sir. Matlagayam. Nagadupay na asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa imot ti jeep Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rita. Bueno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manungaal daw. Nag-awi daw ni Dexter. No apay ngamin adi namot annad ang ti jeep. Relax ka kanilang, bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinaparte kat inalamanan ni Arnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin mo tanday di a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron, bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron ti aramidag. Isublim kit tinday ta jeep. Ipatarimaan da kang ka.
Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sabali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko, nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kastala akanayon ti aramidan dayjay a Jojo. Masayangan ngamin, nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahe na, iso aday ta. An-anusan na, uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak, nana. Iso agun-gundawayan da, tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddu maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramidan ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isumanang ti mangibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo, nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublimpay ti jeep, Arnel. Ne, apay nga, sir. Aramidem latan no niya timbagak. Awanan ti adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay, inton malab. Ne, inigdap nan. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Iso akasta. Asino mat kinakadamagan bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. RUPA'T kwarta mat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papaniti day ti abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isubli mon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamatan ti aramidam. Praktikalak laeng bakit? Ayawan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, tamay ranod kan tumatlaan. RUPA'T kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. Agtala ka man. Ang mga numangag dagiti karuba kat anya pa ti panunutan da. Di oray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sip-sip kan operator a RUPA'T kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasjay. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno launay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Pagbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na pa'y ammo at harimaanan ti jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko na amay, bakit? Amom ayat yan dahi ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawawag Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang ti jeep na. Isuan, nalagip na ti umawag kanyak. Tinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel? Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manin ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Nay, papaya sana mabalin. Sana at taxi ni Tata Pidong ay man manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, adamayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit
Ang madakanumot nun ibibiyahin na taksi. Awan nga ruden alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sana? Anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang, bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Yak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. RUPA'T kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver ken ka. Malugi kanto kunak topay ka. Ay, wow! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag ken respeto kat aktol tuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.